Angikubingelele mbukelo emsakato wakho Eswatini TV. Themko simbuyisa mbukeli sehlelweni Litsini Libandla. Ngaleli hlelo mbukeli la khona sibona abadede ngiholo uthathela khona embhalweni le kuliBhayibheli. Ehlelweni ngembukeli siba nabo bafundisi nebantu abaceceshekile ngendaba abadede ngiholo. Siyibuka nje mbukeli silibuke kabandi iBhayibheli sihlatiye tihloko lelisendela tona ababukeli. Umuntu nje akathathe ithuba abonge mbukela nesibukela khona ku YouTube. Labanye basithatha kumabona kude lapha kubosigujana nabo DSTV. Siyabonga kakhulu babukeli, siyabona kakhulu ngalanga kithi niyasibhalela, siyabona lokuthi niyasibukela. Kembukeli emavikini laphelile besikhulumisa indzaba yehlubeteka yabo babe. So siyibuka nje lendzaba ukuthi bobabe bayahlubeteka. Kodwa mbukeli sithi ke lamuhla ke asikhulumise indzaba yeliphasika. Sesikhathi seliphasika mbukeli. iBhayibheli ikhuluma amagama lamakhulu ukuthi uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela ngendodzana yakhe layitelwe yodwa. Ke mbukeli ke ehlelweni nje ngihlala yena ngihambi ngedwala ngihamba nabantu labadzala abafundisi. Lamhla ke ngihamba nemfundisi Rev SD Mavuso usuka lapha ebandleni lase Ethiopian Holy Baptist Church in Zion izikhova ezimncina suka lapha eGebeni. Mfundisi akahamba yedwana uhamba na Reverend NB Maseko usuka lapha embabane isika boys. Angicela ngawe babe nguvusela mfundisi. Siyavusela mlaleli. Yebo. Sivusele bantu emakhaya egameni lika Jesu. Amen, amen. Angivusele ncemane. Siyavusela kakhulu Mbuyisa nebalaleli bonke emakhaya egameni likaNkosi. Amen, amen. Nawu ngosami utangicolela mbukele ekhaya bantu abadzala bajale khuma nebalaleli. Lamhla ke sikhuluma nebabukeli. Bantu abadzala ngosami sikhulumisa indaba yeliphasika lamuhla. Indzaba lenkulu kakhulu. Futhi lemnanzi kubantu labakholwako noma kithi lesikholwako. Mfundisi wami kodwa nasikhuluma ngeliphasika sisuke sikhuluma ngani na umbukeli uyafisa kwathi ekhaya. Siyabonga Mbuyisa. Mhlambe kuchaza indzaba yeliphasika. Nasikhuluma ngendzaba yeliphasika sisuke sikhuluma ngezivumelwano. Oh yes. LeNkulunkulu wasenda la Israeli. Ngofaka. Nakabakhiphe eGibhithe. Ukuthi bahambe bayomkhonda. Okay. Lesivumelwano lesi ke wathi ke kufuna ukuthi bahlabe imvana. Oh, okay. Kuze bende liphasika. Kuleli phasika ke kwakunetinto etiningi lati tikhona lapha. Okay. Kwakudliwa lenyama yosiwe. Phindze futhi kunemifino. Oh. Ene nabayidla bona kwakubita ukuthi bayidle bafaka iqathulo. Okay. Phindze futhi baphethe lidondolo ngoba bebalungele ukuhamba. Oh. Ngiko ngesingisi kuthiwa is Passover. Oh. Lokusho ukuthi lesivumelwano sakuthi abakhiphe le eGibhithe Futhi bebadla bahamba. nje. Babadla bahamba bafuna ukuthi badle bahambe kuze batokhona ngoba lesivumelwano kwasekuthi kufuna uNkulunkulu abakhiphe lapho bahambe baye eKhenani. Ngiyabonga kakhulu incele. Nkosiyami Ncamane babe ngiyacela nami ukubuta lo mbuto. Ngeunderstanding yakho nceke yenkosi. Ngasikhuluma ngeliphasika nje suke sikhuluma ngani baba. Siyabonga kakhulu msakati. So uchazile umfundisi vele ukuthi lambambamba ukhumbula ukuthi eMayisrael asuka kuphi. Nekuthi ngawendelani nakaphuma eGibhithe ngoba abegciladiwe lapha. So lo mkhosi lona wekukhumbula kukhululwa kwawo. Kuthi ngwabo bathandaza wathi ngivile ukukhala kwenu wasuyabakhulula kwaseke sekwendiwa le njengoba sashithi umfundisi lapha lokuthi sakwendiwa le nyama yokufuneka bahlabe bese kubhocwa ingadi bese uthi ke wena nangibona ingadi ngiyawendlula. Yes, so bese kuthiwa pass over when I see the blood I will pass over. Lokho vele kwakufuneka ukuthi kwende. So kakhulu nje lokukhumbula kukhululwa kwabo ebugcilini baseGibhithe bese bayivena seKhenani. Oh, okay, ngiyakuva mfundisi wami. Mhlambe nanga ke umbukeli ekhaya nceke Nkosi. Uyadibuta nje ukuthi sawuvile ukuthi laqala ukuthi kwakusivumelwano. Uyadibuta kahle lokuthi ngabe laqala kanjani nje na kwendekani
batibona tinto leto babe ukuthi nje masikhuluma ukuthi data aqala ngebantu abaka-Israyeli babakhishwa eGibhithe bekuhlatshwa dabane inkomo takuhlatshwa yathi buta nje ukuthi ngabe vele kwaqala kanjani vele. Siyabonga Mbuyisa, mhlambe kungaba kuchaza ukuthi njengoba sesishito ukuthi kuzivumelane saNkulunkulu naIsrael. Naliqala ke leliphasika liqala ngekuthi uNkulunkulu kwaba neshawu latenda eGibhithe. Oh, okay. Daba ngithe. Okay. So lesekugcina Before liqale before leliphasika. liqale leliphasika. Okay, okay. kwaba neshawu latenda ngolo. So nasifika lapha kulesi 10 ke uthi sengidawubulala ematoboni. Konke lokho firstborn. Kungaba kwatinkomo, kungaba kwabantu, whatever lokho firstborn. Ulala khona ka afika athi ke sekufuna ke manje bona ukuze basinze abe ama firstborn angafi. Bese bathola imvana ke bahlabe yona. Lokho ke kwaku representa ukuthi iyeti imvana leta uhlatshwa but abaqale ngale. Ngoba lala lesibela sa-Israel kule system ezelelitsana. But nase siya New Testament seside eliphasika. Oh, Sesinesidlo. sesinesidlo. Awu, yabonwa ngamaJuda ayilenge emthini. Hawu ngiyacela mfundisi wami uyilobole nawe ungete kulo la kushilo umfundisi ecaleni kwalo liphasika baba. Yes, vele so yasilo umfundisi lapha liqala kanjalo. Liqala ukuthi uNkulunkulu ngoba nguye ngulo initiator into sindatendeka kanje. So kwaqala vele ukuthi kuzabakhiphe khona nabo kube khona laba kwendako kuhlatshwe lemfana ukuchitheke lengadi kanti lokho sekungumfanekiso wekuthi tawufika Jesu ukuchitha ingadi yakhe ngekuchitha ingadi yakhe bese siyakhululwa ngoba le mfihlo yale phasika la ikhululweni kwebantu etonweni baphile impilo ekhululeka. So nakafa Jesu manje uchitha ingadi yakhe sekukhululwa kwethu ukuthi nathi sikhululeke kodwa ngale ngadi ngoba vele ingadi nje imgcoka kakhulu esivumelwaneni nakunya zivumelane nje kukhulunywa ngengadi. Lokusho ukuthi kahle kahle lapha uNkulunkulu bekade ukuthi uyawugcine kufike Jesu but labantu uthi abathi commit lakuqaleni bahlabe kwakhiwe lesivumelwano. Hayi ngiyayithanda leyo mfundisi wami. Ngabe vele babe yini bumcoka balo liphasika mfundisi? Okay, bomcoka balo beliphasika ngilokukhishwa kwabo leGibhithe. Okay. Ngoba eGibhithe bebagciladekile. Mhlambe siyachaza indaba yaseGibhithe ukuthi befika kanjani kwale Gibhithe sebagciladwa ngibani bendekene. Siyakuchaza. Kodwa lana nasibuka thina ngilokugciladeka kwabo kufika la khona ke athi lo bomcoka beliphasika ukuthi abakhiphe uNkulunkulu eGibhithe ende lezivumelwano nabo. Sekuthi bayaphuma manje kulokhupheka uba yisenzaweni yephumulo. Lokusho sikahle babe uthi ke kumbukele ekhaya. Umqoka liphasika ngilezivumelwano. Yes. Lisendiwa uNkulunkulu nalabazalwane. Ngiko nje lapha athi ababulale. Bese ubhoqe babhoqa lengadi uze kuthi naketa yena akukhumbule lezivumelwano. Ngiko nje nathi nakukhunya ngeliphasika sikhumbula lezivumelwano. So nanyana njengoba siya kulomkhosi nje siyawukhumbula lokho ngoba wathi Jesu wendeni kuze ningikhumbule. Ngosami mfundisi ngiyabona sofunana kuyilobola nceke Nkosi. Sakhuluma ngemcoka balo liphasika baba. Yes. Mhlambe nabo babe ngaba khona lokungangeda ncamane. Vele nje limcuka kakhulu babe ngiko nje kufuneka ligcinwe sonke isikhathi. Ngoba lisikhumbuta ikakhulu nje nyalo ngizumele sisha. Isikhumbuta umsebenzi Jesu lawende esiphambanweni. Ngoba ngalokuchitha ingadi yakhe esiphambanweni ngalokusifela kwethu kwakusho lokukhulu ukuthi lezimayile lesike futhi iBhayibheli singcono ngoba namhlanje sina sakhiphi lutho Jesu wakhipha konke. Kepha thina sokufuna inhlitiyo tethu sinikele kuye. Sine sesakha ngekuthi sithi commit sitinikele kuye ngalokuthi sowena umsebenzi wawucetha. Sekuthi namhlanje asakhiphi siyafika imvana yasifela namhlanje ngilokuthi nikela kuJesu bese siyakhumbula ke lokuthi sinjenje ngoba phela iBhayibheli lithi inkokhelo yesono kufa. So sikhumbulo sikhwalo wasifela uma sasifela sine ngeke safa uma sikholwa nguye nje okusho ilizwi laNkulunkulu. Hayi siyabonga kakhulu nceke Nkosi. Babe
nangumbukele ekhaya nceke Nkosi uyadibuta nje ukuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi lelilanga leliphasika kube lilanga akubi ilanga like babe I date le fixed nje sathi ukuthi mhla ka 25 April siyawugubha liphasika ukhanzela ukuthi nje akufanana nabo Christmas sothi siyathi Christmas 25 December siyakhisimusa lona ke into balibeka ngamathi kumbe balibeka ngaFebruary kumbe balibeka ngaMay kwenziwa yini lapho baba indzaba lenze lena ngibukele ekhaya indzaba yenkolo isuke emaJude okay so kunale politiki yemaJuda lebevele wona lamanye angazange akholwa uJesu okay so ke enda lokuphambana ke kunalokuphikisana vele ukuthi angeke bengilelana ngiko lo ngathi ayimi ndzawonye iyashintsha kuze isikhathi ibekele date but labakhumbulako ukuthi still basengamshinji lesihlanu so lesihlanu sizongwe kodwa le date iyashintsha ngoba akubi nalokuvumelana kwabo nalabakholiwe nalaba bangakholwa nguJesu bese kubala lokuphikisana ngiko lo ngathi date ihleki emva ihliye embili kuba ngiloko otherwise ipolitiki yemaJuda le kwayithi sepolitiki bafundisi mhlambe kona ungangeta nje magama bawe ongawangeta la ngekwati kwakho babe ngalenza bala ama date yes siyabonga kakhulu Msakati vele ngalokuthi singakhulumela thine bezivande sisha ngathi thine vele ama dates thina ngoba sicondzene neweekend sicondzene ngekufa nekuvuka kwaJesu so manje thina vele le politics njengoba sasitwe emaJuda thina bona kakhulu ngakhansi le data lelanga but kithi vele Friday nalo Sunday ukuthi wavuka amgcoka kithi so manje ke lokho ngakhansi ukuthi ke le mhla ka18 lesikhathi ngolesibili ngeke asithinze ngalolu lesibili funa vele Friday siye Friday na kuze kweSunday so vele ama dates ethu ashiniswa ngilo kan Christmas angaba umsombuluko akanenza but thina vele singalelanga lokuthi kube ngiFriday kuze ukuthi ngabe Jesu wasifela ngeFriday wasuyavuka ngelisonto embukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayasichazela nje ngeliphasika lihlatshiwe lethu liphasika bathi abantu labadzala lapha lokumcokwa nje ngilo Friday batawusendela laba emaJuda le calendar yabo basho ukuthi okay nyalo ke I date ithi but nje kumcokwa ukuthi kube ngile Friday siyabuya mbukele sachiya khona etitolo Sehlelo lembukeli Litsini Libandla sikhulumisa indzaba mbukeli yeliphasika umkhosi weliphasika ngumkhosi lomkhulu lona mbukeli emlandweni kunebafundisi bami ngembukeli sisengaye etitolo lapha umfundisi besikhulumisa nje uthe lapha umfundisi lokumcokwa ngilo Friday ngiyafisa ngcamane lokuthi siphindze futhi siyikhulumise lendzaba nyaloke sesibuka nje ukuthi sisibazalwane siligubhelani liphasika sibazalwane nje vele ngumkhosi lomcoka kakhulu ngoba ngokwesiBhayibheli kukhona ukukhumbula lokukahle khona ukukhumbula lokukabi khona la kuthiwa khona singakhumbuli kepha lapha kuthiwa asikhumbule lokukhumbula lokhu kuze lo mkhosi wekukhumbula lo wekukhumbula umsebenzi Jesu lasendela wona liBhayibheli encwadini yeBhayibheli nje sathi ku12:3 lithi mkhumbuleni lokusho ukuthi sikhumbula kuhlushwa kwakhe sikhumbula kusethwala kwakhe itono tethu sikhumbula uthatha kwakhe indzawo yethu so sikhumbulelane sikhumbula sitovuseleleka ngoba dina uthi khohlwa Msakati bese uthatha lula umgcoka lokukhumbula lento sitovuseleleka sikhumbula ukuthi silanje sendelwa umsebenzi unguJesu esiphambanweni azowavuka lo mhlabeleli babe lothi ngenzelwe isimanga yeah awu ngosiyami babe mhlambe nawe ungayifakaza lendzaba asayisho nje umfundisi wami ngcamane ukuthi siligubhelane liphasika sibazalwane
Siyabonga mlaleli mbukele ekhaya nawe Mbuyisa. Njengoba sashito nje Mfundisi Maseko lokuthi lana siligubhela ukukhumbula. Ukuthi Jesu wasifela. Wafela tonotethu. Empeleni kumuntu nangaba kwendela into lenhle. Akusilula ukuthi ungakhola. Ene lamagama Jesu wawasho ke lawo wathi nasefika nje naseseniwa nguye lesidlo. Wasuyabachazela ukuthi nibokwenda lokhu kuze ningikhumbule. Hayi lokho sisuke sikhumbula nje. Mani babe nangabe nje singakwendi thina lebandleni lethu shothi siyaganga. Senihamba eceleni. Hayi shothi Jesu ke senimkhohliwe. Esimkhohliwe. Kwenda lokho nisuke nikhumbula ukuthi nje ngoba Jesu uyabuya. Ene nakabuya afuna abazali bakwathi ukuthi babe bamkhumbuye ukuthi lo sifele masinyana utawubuya tolazali bandla. Ngosiyami ngiyabonga babe. Ngicamani ngabe vele la kufanele siligubhe njani leliphasika sibazalwane. Mhlawumbe sengenza imbuyiso kancane inkolo yobuKristu icentraliswe kuJesu. Ngova kahle baba. So vele that's why nje ufuna sikhumbule umsebenzi wasendela wona. But ke imikhosi yonke balalele babukele emakhaya yendiwa ngekuhlangana. Nakuthiwa nje umkhosi kufuneka sihlangane. Yes. So nalapha ke sigubha ukuthi kokucala nje kufuneka sihlangane sikhunjudwe ngalamagama Jesu lawashe isiphambanweni sikhumbudwe ukuthi Jesu wasihluphekela kanjani. Ibuye lento ibe yisha. Simbona shaywa nangabe singabuka naleli film nje lapha la Jesu simbone sitowubona lokuthi kwakufanele kwendiwe kithi yonke into leyo but nakuzana ukuthi kwendiwe nje lokushothi ke vele siwugubha ngekuhlangana nasihlangana ke sesiphinde singena kule nkonzo ye Holy Communion ngoba naleyo kulifakazela ukuthi vele Jesu washaya ngenxa yethu ingadi yakhe yachitheka ngenxa yethu so vele senda lokho nje sikwende ukuthi sihlangene awuyende uhlele ekhaya ufuna uhlangana labangcwele labanye kuba umkhosi uyahlangana umkhosi. Babe ngiyabona sofuna kuyifakaza nawe enceke yenkosi ukuthi ngabe vele sibazalwane siligubha njani lelilanga so uchazile lapha umfundisi Ncamani. Njengoba sashita umfundisi Maseko lokho ukuthi siyahlangana. Ke nasiyawugubha losuku lolo ufuna one bonke abazalwane batihlole. Uyatihlola ngoba alidliwa noma ngibani. Ngiyayithanda le. Kwesibili uthi ingcwelisi phambi kwaNkulunkulu. Kuze kuthi ungabi nasiki. Ngoba nasitawufika sidle lesidlo lana iBhayibheli lithi kufuna ukuthi sisuke emakhaya sidlile. Yeah. Singayi kodlela indlala. Yeah. Ngobe lokho kusikhumbuta nje Jesu thina kuphela. Akusikuthi sidla ukuthi sitodla isapha la cha. Lesi sidlo senkosi kufuna sitihlole ngoba akufuneki usidle nangabe awukemi kahle. Kufuna vele utihlole ulungisise kuze tokhona phambi kwaNkulunkulu bese uyangena uyasidla. Kuvuka umbuto lapha babe sezengabuta umfundisi wami ukuthi nasakhuluma nje ngalokudla ukuthi ihlola sidlela indlala. Ngiyengibone lapha nakudliwa lapha lesidlo ukhanzela ukuthi lobanye kunejuice labanye kunelwayini kuhamba njani lapho Ncamani. Kona kungumfanekiso kungumfanekiso ngoba siya symbolize nje so nangabathola elwayini kodwa ke hayi ilwayini litawubenda bese babalekika lelite le alcohol but noma sengile grape juice ke nayo ngoba vele kungumfanekiso ngeke salwela ukuthi asithoni wangu senda umfanekiso bangasi bani banathela kudzawa bangasi banathela kudzawa la ngoba vele ngilaba bangathola lithuba that's why nje vele kwento encane ukuthi noma ngathiwa ngileli wine kodwa ke kungabi kwesibani sibavele nje wasesifunda shayithot lo ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Ingabe vele babe libandla kufanele litholakale kuphi mfundisi ngalelanga leliphasika. Okay libandla kufanele litholakale enzaweni la livamisa ukuhlanganyela khona. Okay. Ngeke sithi esontweni because khona labangayi esontweni. But ke kuye nakufika lesikhathi lesibalungise nje indzawo njengoba na Jesu nakatawudla liphasika naye kwabita ukuthi athumele bafundi athi nakukhanza lomnyembake
ngifike ngithathe leyo mbila nihambe ngicele ukuthi niyongilungisela enzaweni ethile ufuna bayalungisa ukuthi bangahlanganela kuphi la bangahlanganela khona but kube indzawo letawukhona ukuthi babe banenge i-accommodation yabo balungele bahlangane ke bese bachubeka la njengoba vele kuthiwe ngumkhosi ngoba ngumkhosi ncamane ngiyacela babe unawo uyilobole mfundisi wami ukuthi ngabe kufanele batholakale kubazalwane vele kufanele bazalwane bayohlangana ngoba lokhathi sihlangene mbuyisa suke sibonana lokuthi nawe Jesu ukwendela umusa nawe ukwendela umusa so nasihlangene sonke nje sonke siya celebrate uthi silanje silapha nje sonke sento so vele ufuna sihlangane enkonzweni noma sihlangane lapho singahlangana khona nje washo sihlangane emasekhethi kuhlangane libandla lonke sonke sibe kanye kanye ngalesikhathi seliphasika mfundisi sakhuluma nje ngalokuhlangana nekutholakala kwabazalwane ngitholakala kwelibandla nanga umbukele ekhaya bekangadi yena bekuba langa lakhe leli holiday ukuthi hayi langa lami lekuyovuna emasimini langa lami le washing leli nje langa lami lokuthi ngihambe ngiyogeza ebeach phose amagama mfundisi wami ako lokuhlangana nebumqoka bako lokuhlangana ngaleli langa leli siyabonga Maseko liqiniso njengoba esichazile ekuqaleni ukuthi lenkonzo lena imqoka kubo bonke labakholwako ngoba bona bayayiconza lokuthi vele isikhumbuzo saJesu so ke lokuhlangana umqoka lokuthi sikwende sibe khona le kulenhlanganyelo yalomkhosi kungabe ukuthi sesithole indlela tethe ke mabhizinisi nodete but lelanga lela seliqonze ukuthi vele asihlangane sibenza wonke lebazalwane so celebrate lomkhosi lona sidle lesidlo senkosi ngoba lokho vele kufuna kube into lendekako empeleni kube siya understanda kahle lendzaba yeliphasika noma lesizwe senkosi vele sidliwa every Sunday noma every mhlangano nasihlangana kwahlangana nje ayifuna sibe khona hayi madoda so sinangaba sibe khona bese kunenkinga thina siyasidla naso sonke amalanga la sihlakala khona vele umbhalo usho njalo sikwende siloko singabeke ngicabanga ungayifakaza baba yes mhlambe vele asekhude mbuyisa lokuthi yes baba imikhosi uma sibela nje kaIsrael imikhosi yayihlonishwa kuva kahle baba lapha nje langa la Good Friday ufuneka sende lo lokufanele lo mkhosi ungakhansi siyawuhlonipha kungathi ngalanga leli wena uthola isikhathi ikhona emaholiday lamanye okungcebeleka neyokuya lokhu lela kusilo laloko ufuna wahlukanise emalanga ukuthi leli langa laloko andifuna ngitholakale khona nami so sichiza vele ukuthi akusuka langa lekuphuma asikube langa lekukhumbula umsebenzi esilawenda sivuseleleke singakhanze silenda kabi lelanga ngibonga kakhulu bafundisi bami ngiyacela mfundisi wami Mavuso magama akhe egcina babe lelo longawasho sisaya kugubha lilanga lemkhosi weliphasika sahamba siyalapha kasomhlolo siyalapha nasohlanganela khona nje baba siyabonga kungaba kuveta kumbukele ekhaya ukuthi asiluthathe vele libe mcoka lo suku lolo njengoba selisonzela nje siyakilo wonke umuntu akade ilungiselele atihlole ukuthi vele useme njani naJesu ngoba lenzaba ukuthi ihlola imcoka ukuthi umzalwane atotati nje ukuthi mina ngimelane enkosi ngoba lokuba nenkosi enzaweni yinye uyamsitha umzalwane ukuthi noma ngabe kuna iphi simo lesenathekako but ngithi uma enzaweni lekahle uyakhona ukuthi asitakale kalula kanti nasasukile kube sebanemkinga kungaba gcizelela nje ukuthi njengoba asashita nje futhi Maseko ukuthi lo mkhosi awuhlonishwe asiyeni bazalwane vele ngebunyenti bethu enesilungele kuyosidla lesidlo senkosi ngiyabonga kakhulu babe ngosami Ncamane babe nawe amagama akhe egcina mfundisi wami lo ngaphosa kumbukela ekhaya sisakugubha nomkhosi lomkhulu kangaka waliphasika siyabonga kakhulu msakati empeleni nje njengoba bese kune COVID nje nasike singakhona ukuhlangana for iminyaka lebili nyalo ufuna vele siyogcwala sonke ngoba bese sinesitunge salenkonzo so vela sikhuthade bazonibonga ukuthi abantu esiciniseko ngempela siyohlangana sonke simemede sithi wasifela wasithenga wasihlawulela sisho kanye ngoba vele siyadinga kusho sitokukhumbuteka lokuthi nje nguJesu lo wasendela umsebenzi so siyakhuthada ukuze sihlangane nebakithi
Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayakhuthata kuwe mbukele ekhaya silibandla lonke kuthi nje lo mkhosi lona sisaya kuwo asihlanganeni iba nendzawo nawe yehlanganyela bese ke sesiyalidla leliphasika kudliwe lesidlo senkosi lapha emasontweni la sabe sihlangane khona umuntu sathi bamukele abonge kakhulu abantu labadzala siyathi ukuthi babhizi bafundisi laba behlabenyuka lapha nalapha imisebenzi iminengi nakwembukele ekhaya siyakubonga nje ukuthatha thuba lakho kusibukela kumabonakala udze wakho kusibukela nala usibukela khona kubo YouTube siyabonga kakhulu mbukele ngithe Nkosi Mbuyisa ngithe bola kuhle hle hlanzela emsakweni wakho Thombe Eswatini TV sibuka samaswati usale kahle